Pozdrav svima, dobrodošli na moj YouTube kanal, ja sam Filip, a vi gledate moj novi video. U ovom tu videu Tanja je to što je, ovo snimam prije nego što sam uopće krenuo nešto raditi. Video se zove kak se zove, ako vas zanima šta je to novo i tajanstveno, svakako ostanite do kraja videa. Feng Shui! Da, to bi trebao biti intro. Ok, cijeli proces toga što sam radio trenutno danas nisam baš, odnosno neću baš moći snimat, tako da svakako ostanite do kraja videa. Ovaj video ne traje dugo, ali i na kraju videa podsjetit ću vas da napravite nešto što može promijeniti cijeli život, i vaše živote i moj život. Svakako ostanite s nama, ajmo poslije. Uopće ne izgleda ko... I da, pošto sam strastveni ljubitelj automobila i formula, svakako želio sam da imam jednu formulu na licu, onak, vrh kao Formula 1, ovo, ono, to je originalna tetovaža. Samo bi hejteri rekli da se fakat nisam tetovirao. I oni koji su se tetovirali, koji znaju da tjedan dana moraš držati onu foliju. Uglavnom, to je bilo do današnjeg videa. Nadam se da vam se ovaj video svidio. Ako vam se ovaj video svidio, svakako nabaci veliki like, share ovaj video, komentiraj ga i dole napiši da li hoćeš još tetovaže ovak po licu da se stavim, a ako nećeš onda da. I da, ono kad sam vam rekao da će vam promijeniti život. Link vam je u deskripciji do mog videa, odnosno do moje prijave za Jumbus Video Star. Svakako nabaci veliki like. Share taj video kako bi mogli proći dalje u top 50, pa u top 15 i u top 3, da pobjedimo na Video Staru 3. Vidimo se u sljedećem videu, bok!